Drugi sastanak Radne grupe za unapređenje proizvodnje i tržišta jagodastog voća u Republici Srbiji održan je u zgradi Ministarstva poljoprivrede. Sastanak je otvorio ministar Aleksandar Martinović, a prisustvovali su proizvođači, zatim otkupljivači jagodastog voća, kao i predstavnici institucija članica Radne grupe. Na sastanku je bilo reči o aktuelnim izazovima u sektoru jagodastog voća sa posebnim akcentom na otkupnu cenu maline. Istakavši da je za državu Srbiju malina izuzetno važan poljoprivredni proizvod, ministar Martinović je ispred Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvao otkupljivače maline da proizvođačima doplate do minimum 300 dinara po kilogramu za maline roda 2024. Osvrnuvši se na aktivnosti po ovom pitanju u okviru svog mandata, Martinović je naglasio da je 7. maja preuzeo dužnost ministra poljoprivrede, a već 10. maja bio u Arilju u cilju razgovora sa proizvođačima maline i iznalaženja rešenja za izazove koji su u tom trenutku bili aktuelni. On je dodao da su potom održani brojni sastanci te da se aktivno radilo na rešavanju svih pitanja u okviru ove grane poljoprivrede. Martinović je ukazao na to da održavanje drugog sastanka radne grupe govori u prilog tome da se blagovremeno pristupilo razgovorima u vezi sa proizvodnjom i otkupom jagodastog voća kako bi u 2025. godini sve zainteresovane strane bile zadovoljne. On je posvetio na to da je agrarni budžet za ovu godinu rekordan, da izdvajanja države za poljoprivrednike nikad nisu bila veća, što im sve uliva nadu i stimuliše ih da nastave sa proizvodnjom u svim sektorima poljoprivrede. Istakavši da je održana diskusija bila konstruktivna i korisna, ministar je predložio da se sastanci radne grupe održavaju na mesečnom nivou kako bi se sva pitanja rešavala u bliskoj komunikaciji proizvođača i otkupljivača jagodastog voća i predstavnika institucija, te kako bi se povratilo međusobno poverenje.